gihe leta ihora ikora ubukangurambaga mu kurwanya no gukumira ihohoterwa rishingiye ku gitsina, amakuru y'abakomeza gukora ihohoterwa by'umwihariko abafata ku ngufu abana b'abakobwa bataragize imyaka y'ubukure akomeza kumvikana mu bice bitandukanye by'igihugu. Kenshi iyo tumvise umuntu ukekwaho gusambanya umwana utaragize imyaka y'ubukure, duhita twumva uburemere bw'icyo cyaha ndetse tugasabira uwagikoze guhanwa byihanukiriye. Mu buryo buhabanye n'ubwo, umusore wo mu karere ka Gisagara yafatiwe mu cyuho arimo asambanya umwana w'umukobwa utaragize imyaka y'ubukure, ahita atabwa muri yombi. Ariko abantu benshi cyane ku mbuga nkoranyambaga bakomeje kubijyaho impaka bavuga ko uwo musore atarakwiye guhanwa, ko we n'uwo mukobwa baganirizwa bose hamwe. Bana nanjye rero kugera ku musozo wumva uko byagenze kugira ngo uyu musore afatirwe mu cyuho arimo asambanya umwana w'umukobwa agahita atabwa muri yombi. Kumana nanjye wumva impamvu yateye abantu benshi kujya impaka kuri uyu musore kandi yafatiwe mu cyuho arimo akora icyaha. Ni ryari umuntu ahamwa n'icyaha cyo gusambanya umwana bigenda bitiyukekwaho icyaha nawe ataragize imyaka y'ubukure? Felix niko nitwa. Iyi ni Felix Official Docs Fair. Mbahaye ikaze. Umusore witwa Umukunzi Emmanuel w'imyaka 18 wo mu karere ka Gisagara arakekwaho gusambanya umwana w'umukobwa w'imyaka 15 wo mu mudugudu wa Karubondo mu kagari ka Gikonko. Amakuru avuga ko ukekwaho gukora iki cyaha yafashwe ku gicamunsi cyo kwa 15 Ukuboza 2024 ari kumwe n'uwo mukobwa bamushinja gusambanya. Aba bombi bakaba barafatiwe mu cyuho mu mudugudu wa Rugarama aho batse ibiraro by'inka. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Gikonko Gatongore James yemereye itangazamakuru iby'aya makuru, avuga ko uyu musore yafashwe ku gicamunsi. Ati nibyo koko uriya musore yatawe muri yombi akekwaho gusambanya umwana w'umukobwa w'imyaka 15. Ntituramenya neza uko bahuye, ariko kuko iperereza ryatangiye tuzabimenya neza nyuma y'ibizarivamo. Umuyobozi w'inama y'igihugu y'urubyiruko mu karere ka Gisagara Nkotanyi Emmanuel abinyujije ku mbuga nkoranyambaga ze yavuze ko biteye agahinda kubona umujene nk'uwakekwaho gukora icyaha nk'icyo, kandi si yose ari bw'ikiva mu bukangurambaga bwo kurwanya ihohoterwa cyane rishingiye ku gitsina. Ati rubyiruko ibi bintu twabiretse koko. Ubutumwa bwatanzwe mu bukangurambaga duherutsemo ntacyo bwababwiye. Nibwo tukiva mu minsi 16 yo kurwanya ihohotera, none dore biri gukurikiraho. Kugeza ubu uwahohotewe yoherejwe kwa muganga kugira ngo asuzumwe, naho ukekwaho yahise ajyanwa kuri sitasiyo ya polisi ya Gikonko kugira ngo ashyikirizwe urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB. Abantu benshi bakibona iyi nkuru babaye nkaho batabyumva neza, bakavuga ko bashobora kuba barabyumvikanyeho cyane ko bashobora kuba banakundanaga, kunga ikinyuranyo cy'imyaka 3 atari kinini. Umwe mu batanze ibitekerezo kuri iyi nkuru yagize ati bariya abana bari mu kigero kimwe, ikinyuranyo cy'imyaka 3 si kinini, keretse niba yaramufashe ku ngufu. Ni ubushyuhe bwabibateye kandi si umwe gusa wari ubufite. Uriya mwana w'umuhungu yaba birenganiyemo. Sinshyigikiye ubusambanyi, ariko inama natanga nuko babaganiriza bakabasaba kutazabisubira bikarangira. Nubwo aba bose bavuze ibi, urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rwatangaje ko nta bwumvikane bubaho ku mwana uri munsi y'imyaka 18. Igihe cyose ukekwaho icyaha yujuje imyaka y'ubukure, nta nyoroshya cyaha ibaho igihe yahohoteye umwana utarageza imyaka y'ubukure. Urwego rw'ubugenzacyaha RIB ruragira inama abanyarwanda bose kwirinda ibyaha ndetse n'ibisa nabyo, cyane bagira uruhare mu kurwanya ihohoterwa rishingiye ku gitsina. Nubwo urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rwatangaje ibi, ni ryari umuntu ahamwa n'icyaha cyo gusambanya umwana bigenda biti wakoze icyaha nawe atarageza imyaka y'ubukure. Gusambanya umwana, itegeko risobanura ko umuntu wese ukorera ku mwana kimwe mu bikorwa bikurikira bishingiye ku gitsina abakoze icyaha. Ibyo bikorwa bivugwa mu ngingo ya 133 y'itegeko nomero 68 akarongo kabira 2018 ryo kuwa 30 z'ukwa 8 2018 riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange, ihinduwe ku buryo bukurikira: gushyira igitsina mu gitsina, mu kibuno cyangwa mu kanwa k'umwana, gushyira urugingo urwo ari rwo rwose rw'umubiri w'umuntu mu gitsina cyangwa mu kibuno cy'umwana, gukora ikindi gikorwa cyose ku mubiri w'umwana hagamijwe gushimisha mubiri. Yabihamijwe n'urukiko ahanishwa igifungo kitari munsi y'imyaka 20 ariko kitarenze 25. Iyo umuntu mukuru asambanyije umwana uri munsi y'imyaka 14, igihano kiba igifungo cya burundu kidashobora kugabanywa kubera impamvu nyoroshya cyaha. Iyo umuntu mukuru asambanyije umwana ufite cyangwa urengeje imyaka 14 bigatera umwana indwara idakira cyangwa ubumuga, igihano kiba igifungo cya burundu. Iyo umuntu mukuru asambanyije umwana bigakurikirwa no kumugira umugabo cyangwa umugore, igihano kiba igifungo cya burundu kidashobora kugabanywa kubera impamvu nyoroshya cyaha. Iyo umwana ufite imyaka 14 ariko utaragiza 18 y'amavuko asambanyije umwana uri munsi y'imyaka 14, ahanwa hakurikije ibiteganywa mu ngingo ya 54 y'iri tegeko. Iyo umwana ufite nibura imyaka 14 asambanyije umwana ufite imyaka 14 akoresheje imbaraga,
iterabwoba, uburiganya cyangwa bikoze ku ntege nke z'uwakorewe icyaha ahanwa hakurikije ibiteganywa mu ngingo ya 54 y'iri tegeko. Ibi birahita byumvikanisha neza ko abavugaga ko uwo musore yaba yarenganye badasobanukiwe amategeko. Dukomeze gukurikiza inama z'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB zirimo kurwanya ihohoterwa rishingiye ku gitsina, kwirinda abashobora gushuka abana bato bakabasambanya, ndetse no gutangira amakuru ku gihe. Ndagushimiye ko wabanye nanjye muri iyi nkuru kugera ku musozo. Niba ari ubwa mbere ugeze hano kuri Felix Official Docs Fair, wibuke gukanda subscribe kugira ngo ntugacikwe n'inkuru nk'izi n'ibyegeranyo bicukumbuye. Inkuru nk'izi nakagaruka. Stay in touch.